Those are the politics we're not interested Tona Kaontorong ya Mopresidente Mondli Gungubele o re Mohlankedi-Phetiši wa peleng wa Eskom nkabe a dirile bokaone. Taba ye e dirile gore Kabinete e bontšhe go se kgotsofale go latela ditatofatšo tša gore go na le Mohlankedi-Phetiši wa dipolitiki yo a amegago ditiragalong tša bosenyi ka Eskom. Gungubele o kgothatša Mohlankedi-Phetiši wa maloba wa Eskom go iša pharela ye go makala a molao. a CEO who really respect the fiduciary responsibilities that are accompanying the job. And we still believe the Ruyter can go further and actually give us more information. Mabapi le tiragalo ya bjale ya go rola modiro ga motlatša Mopresidente David Mabuza, Gungubele o boletše gore Kabinete e leboga tema yeo a ikgathilego bjalo ka motlatša Presidente wa naga. Maabane ba kantoro ya Mopresidente ba netefaditše go rola modiro ga gagwe bjalo ka leloko la Palamente le go fediša nako ya gagwe bjalo ka motlatša Presidente wa naga. And President Ramaphosa in thanking him for his exceptional service to the country over the last 5 years. Deputy President Mabuza served with distinction. Go sa le bjalo o hlalositše bothata bjo bo tšwelago pele bja kgaotšo ya mohlagase. Tona Gungubele o re boemo bja setšhaba bja masetlapelo bo tla kgontšha mmušo go hwetša tharollo ka pela. The recently published National State of the Disaster Regulations by the Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs allows governments to respond more effectively and with the necessary pace to deal with the severe electricity supply constraints. Ge a bolela ka go diegišwa go thwala poto e mpsa ya SABc, Tona o hlalositše gore Mopresidente o hlokometše taba ye. Peke ya go feta ba Media Monitoring Africa ba ipelaeditše kgorong tsheko go gapeletša Mopresidente go thwala batho ba 12 bao ba kgethilwego go ba maloko a poto ya SABc.